پنن محترم خاکسار صبن یمن کرن پروردگاری عالمی عطا صحت و عافیت تندرستی یہنس یمن علماء کرامن ہن سایہ پوشن اس تو یمو کر میں حکم بگوس خلا تہندس خدمتس مز تکلیف تو مگر حکمس تعمیل کریں حضور فرمو امیر سنز کرو اطاعت اگر حبشی کیو غلامو مز تو امیر آئیس بھی اطاعت کرو سوئی تمی مطابق گوز بخڑا تہندس خدمتس مز بپڑ ناتیہ کلام میں اس نال شریف پڑھن بدل لیکن یمو کر حکم دبک نا تے پڑھو سوئی نات اس تے پڑھن اسو تو سوچ میں گژھن پانس تہ خوش تے بپڑنا یہند حکم مطابق سوئی سوچ یمو پانے لکھمت تم چھس یتی بہت یہ سٹیجس پہ تو پروردگار کرنے ات من زیادہ ہریر ات علمس مز تہ ات شاعری مز تہ تو سہ یمو پانے لکھمت تمے مز کر بہ کینٛہہ بند پیش تہندس خدمتس مز تہ بسبد رخصت جگرس میں دژتم لول شراخ پھرت مازا خبر اگر پڑھن تک تو بڑی بڑی پڑھو سری جگرس میں دژتم لول شراخ پھرت مازا خبر راتس میں دت میں کتیا وداخ پھرت مازا خبر راتس میں دت میں کتیا وداخ پھرت مازا خبر کتیا زخم میں نیز دلس کس چھوم میں در دل باوکس کتیا زخم میں کس چھوم میں در دل باوکس مرہم یمن ما کریم بیاخ پھرت مازا خبر مرہم یمن ما کریم بیاخ پھرت مازا خبر وان کیا زدس تھپ دلس رائل پتھر زن تروتس وان کیا زدس تھپ دلس رائل پتھر زن تروتس یل سان آنگن کنی چدراخ پھرت مازا خبر یل سان آنگن کنی چدراخ پھرت مازا خبر وان جی میں پھٹنس آمژ وان تم ژےٚ کیٛاہ چھے میٛانہِ دٔے وان جی میں پھٹنس آمژ
ونتم ژےٚ شے میٛانہِ دٔے چھَم لول چھۄکنٕے وسان شراخ پھیرِ ژٕ مازان خبریاخ چھَم لول چھۄکنٕے وسان شراخ پھیرِ ژٕ مازان خبریاخ دل چھُ دزان وَنہِ ہاوکاس آز آبِ رحمت تراوتاس دل چھُ دزان وَنہِ ہاوکاس آز آبِ رحمت تراوتاس جامن دیوان روزا بچاخ پھیرِ ژٕ مازان خبریاخ جامن دیوان روزا بچاخ پھیرِ ژٕ مازان خبریاخ ٹینٛگہٕ پٔنہِ چھُ روزان خاکسار کوٚر چانہِ لولن بے قرار ٹینٛگہٕ پٔنہِ چھُ روزان خاکسار کوٚر چانہِ لولن بے قرار رات دۄہ چھُ تس چونُے پھراخ پھیرِ ژٕ مازان خبریاخ رات دۄہ چھُ تس چونُے پھراخ پھیرِ ژٕ مازان خبریاخ جگرس مےٚ دِژ تھٮ۪م لول شراخ پھیرِ ژٕ مازان خبریاخ راتس مےٚ دِتہِ مے کۭتیاہ وٮ۪داخ پھیرِ ژٕ مازان خبریاخ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیاکھ نعت شریف آسہِ اورٕ ڈِمانڈ یہِ پَتہٕ یہِ گوٚبُر بیاکھ نعت شریف مگر گۄڈٕ چھِ ییٚتہِ دعا کَرُن ییٚتٮ۪ن أکِس دۄن تہٕ بس یہِ دعا کَرٕنۍ تہٕ بس بیٚیہِ کَرِ یہِ تھوڑا ریسٹ یِمن چھا سارنٕے اچھا یِم چھا یِنٕے وٕنۍ یہ نامعلوم ام کور ناو ایڈورٹائز کی ام دت 50,000 روپیہ یہ 50,000 دت نقد 50,000 تھائی اکاؤنٹس مسجد ہندس پروردگار عالمین خدا یہ بل میں خود معلوم کمی غرض کمی لول کمی محبت دتن رباہی محبت انس انجام رباہی لول انس انجام پروردگار اہندس عیالس کر حفاظت اہندن اولادن کر حفاظت مولا کریم خدا اہندس روزگارس کر برکت عطا ام دت صرف چانہ رضا خاطر معاونت چھس نہ بظاہر نہیں کہ پروردگار سکرجس معاونت عطا سکرجس دن دوگنی ترا چوگنی عطا بیچو شیراز احمد وانی ولد غلام قادر وانی یمو دت 1500 روپیہ مسجد شریف یاد پروردگار جنت مرکز ہند خاطر مکان تعمیر اس کن فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ دنیا اندر مسجد شریف اخ سیر لج تم کور پنہ خاطر جنت من مکان تیار پروردگار یہ واتن تر مقام بیچ زیبا زوج بشیر احمد شیخ یمو دت اخ رنگ اخ وج اخ بی نقد 5
500 رۄپیہِ پروردگار اتھ معاوضہ کرو جنتی زیور نصیب ربا اہندس حالس پہ کرم یم نیک مراد جس نیک مقصد جس پروردگار تم کرس پور اہندس عیالس کر حفاظت بیچ سلیمہ زوج محمد یوسف شیخ ام دتمت 100 رۄپیہِ پروردگار یہ کرس پنہ بارگاہ مز قبول اہند جائز حاجات کروا نیک مرادن مز کرن کامیاب بیچ یاسمینہ زوجہ امتیاز احمد وانی ربا ام سوز وج پنہ ام زیورات من پروردگار امس کر جنتک زیور نصیب ربا جنتک زیور کرس نصیب پروردگار اہندن اولادن کر سک ہدایت پروردگار یم حاجت یم مقصد خاطر دتن ربا تم حاجات کرس روا تمن مقصدن مز کرن کامیاب بیچ آسیہ جان ڈاکٹر محمد یوسف ام دت ٹاپس جور دونوے ٹاپس دشنہ اندک تی کھوور اندک تی پروردگار دشن تی کرس جنت عطا کھوور تی کرس جنت عطا پروردگار جنت الفردوس کرس عطا مولا کریم خدای یم غرض یم حاجت دتن پروردگار تم حاجات چک صحیح زانان پروردگار غبی کرس تم حاجات روا ربا ہند دلک نیک مراد کر پور بیچ امینہ اسد اللہ شیخ مسل 100 رۄپیہِ یور پروردگار عالم یہ کرس پنہ بارگاہ مز قبول مولا کریم خدا ہند سالس پہ کرم بیچ زوج عبدالرشید وانی صاحب یمو سوز 500 رۄپیہِ 500 رۄپیہِ یت مسجد شریفس پروردگار عالم یمن کر پنہ حفاظت ربا یم غرض یم حاجت سوزن مولا کریم خدا تم حاجات کرس روا بیچ عبدالرزاق وانی ولد غلام رسول وانی یمو سوز 200 رۄپیہِ مسجد شریفس خاطر پروردگار عالم یہ کرس پنہ بارگاہ مز قبول مولا بیچ مزید تی زمین یہ دتمت پروردگار عالم ام چہندس جنتس قبضے کورمت یم یتن زمین دیت مسجد پاکس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو شریعتک حدود اگر مسجد شہید گژھِ پتہ یی نہٕ 40 ورین ات پٹھ بدل کانٛہہ مکان بناونہ تُہۍ وٕچھِو قیامتس تام چھ مسجد یتھے کنیتھ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ قیامتس منٛز ات زمینس تلُک پیٹ گژھِ ییٚلہِ یہِ زمین بدلاونہٕ یی مگر مسجد ہنٛز زمینس گژھِ تمہِ وز خلل مسجد ہنٛز زمین آسہِ موجود پروردگار یت کن فرمو چٲنۍ محبوبن فرمون یس ات مسجد معمولی سا چیز دی یوتامت ات مسجد سۭتۍ منسلک چھُ توتامت چہندس نام اعمال ثواب یوان لیکھنہٕ پروردگار امس عبدالرزاق وانی صاحبس کر قبول اہد یہ زمین دن کر قبول بیٚیہِ چھُ اَسہِ بیاکھ محمد یوسف گنائی ولد محمد گنائی یمو دتمت 70,000 رۄپیہِ مسجد شریف خاطر ونی انک 70,000 رۄپیہِ پروردگار یہ کرس پنہ بارگاہ مز قبول مولا کریم خدا دل بر پنہ محبت سہندس دلس کر ات معاوضہ محبت رسول عطا ربا یہ مسجد محبت کر بستی عطا یت جماعتس عطا ربا من جملہ یمو تہ صبح پہ ونیک تامت معصوم بچو نا معلوم گۄڈنیتھٕے کوٚر مےٚ سُہ ییٚمۍ 50,000 رۄپیہِ دِتۍ 50,000 رۄپیہِ دِتۍ نقدٕ تہٕ 50,000 رۄپیہِ ترٛوو تٔمۍ مسجد ہٕنٛدِس اکاونٹس پروردگارا یہِ کر یِمن سارنٕے قبوٗل یِمو معصوٗمو صبح پٮ۪ٹھ 10 رۄپیہِ 100 رۄپیہِ 50 رۄپیہِ یتھ مسجد شریفس ٲے کُرکُرے کھیوٚکھ نہٕ کینٛہہ کرٛیکٕس کھیوٚکھ نہٕ اتھ کینٛہہ یہِ اوٚنُکھ مسجد شریفس ربا یِمن کٔرزِ پنٕنۍ حفاظت یِمن لۄکٹٮ۪ن یِمن اڑٕ پھلٮ۪ن غۄلامن پروردگارا یِمن کر پنٕنۍ رٲچھ زمان کیو ایکسیڈنٹو تہٕ حٲدثاتو نہٕ یہِ رٔزِتھ ربا یِمو تہِ یتھ مسجد سۭتۍ ونیُک تامتھ ییٚمہِ پتھ کُن یہِ کینٛژھا کرن اگر بیٚیہِ تہِ کٲنٛسہِ آسہِ غرض نسا مےٚ چھُنہٕ گرِ کِہیٖنۍ موجوٗد چھُنہٕ کِہیٖنۍ بینکس پٮ۪ٹھ چھُ گژھُن سُہ ہیٚکہِ ڈایریکٹ اکاونٹ نمبرس منٛز ترٲیِتھ اکاونٹ نمبر چھُ یِمن نِش موجوٗد اکاونٹ نمبر رٹن تہٕ یہِ تراون سیوٚد آز چھُ موبایلس پٮ۪ٹھ آن لاین گژھان آز چھنہٕ تیٖژ تٲر لگان کینٛہہ یہِ مٲنتو یہِ چھُ مُجرا ادٕ دِتُن نہٕ اتھس کٮ۪تھ یِتھ کٔنۍ اکاونٹس ترایہِ أتی تہٕ اللہ تعالیٰ کرِ پننہِ بارگاہہِ منٛز قبوٗل أسۍ دِمو أمِس پننِس أمِس پھۄلوٕنِس ٹوٗرِس بیٚیہِ دعوت زبردست اکاؤنٹ نمبر دت برو کن یہ بینر بینر بیس بہ تمام بیس بہ گزارش کران مہمان بتک اہند خاطر انتظام تھومت کہین نیر اور یور بت تھومت تہند خاطر سان مہمان اہند خاطر انتظام تھومت یتی باقی یم نژان آنگنس اگر پتھر بہن یہ بوزان کی نایت شریف پڑھان یہ بچہ ام نیو دل یم نژان دیوار دیوار رپور ژور ژور اکاؤنٹ نمبر
بہرحال اس گے بھی حاضر تہندس خدمتس مز یہ بخاری شریف حدیث اتس علماء کرام اگر میں غلطی تھی کرن اسلام بخاری شریف حدیث روایت کرن حضرت عائشہ صدیقہ بڑ پڑیو رضی اللہ تعالی عنہا دبن حضرت حسان بن ثابت سن خاطر اس نبی کے وسلم پانے ممبر تھا وہ نعت خانن عزت رسول کریم سن نعت خانن کن عزت کی نہ نعت خانس میون عزت نہ تمس بے کن عزت تمس کرن پانے عزت دون جہانن ہند بادشاہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہ پڑوین بیاکھ نعت شریف اخ انشاءاللہ اتن علماء کرام تہ سچ بیات بھی میون کھڑا گھن تو مگر یمو کر میں اورے اصرار بی تو بہرحال یمن برونٹ کن گھن بیات بھی ممبرس پہ بہن تو مگر یہن اس حکم مے دپ گۄڈنیتھٕے اطاعت کر سر کریں ضروری اطاعت کریں ضروری امیر سنز علماء ہنز تو یمو کر میں حکم یمو حض کر اصرار ون گۄڈٕ پڑھ میں یم سنات محترم خاکسار صٲبن یمن دین پروردگار عزت دارین کرنک عطا سارنی علماء سان کرنک عطا خیر دارین تو بہ پڑھ ون بدل اکہ نعت شریف مز اک زبان کمی زیادہ چھ وقت کی یم سات پتہ بی کن دہ آس نصیبس تم سات مو پتہ بی حاضر تہندس خدمتس مز بہرحال یم کرن ون ونکن بہ پڑھ ون تمے نعت شریف مز بیٚیہِ زٕ ترٛےٚ بند کن نعت شریف مز تو یم گژھن انشاءاللہ تہند دل گژھن خوش یس آز مہمان ین وول اس وارکار یور محترم علامہ داؤدی صٲب تمو اخ نعت شریف لیوکھمت سہ پانس گژھان بڑا خوش تو تمہ من تہ پڑھ بہ کی بند دیو پروردگار عالمین بوزِ یہ سن یہ حالات یم اس کشیر من حالات اس کشیر ہنز ناو ڈبیمز دیو پروردگار عالمین بوزِ ات کشیر ہند نائ لگہ اس بٹھس پروردگار کرن بیمارن شفا آز کرن حاضر بیمارن شفا سیل بیمارن کرن شفا بیمایت ماجد پاکس سپٹ پنن پنن خدمت کر مزید خدمت کرنس علماء سامین مقتدی کیا کرن خدمت دینارو ست کیا کرن خدمت پڑھنے ست پروردگار کرن سارنی ہنز خدمت پنہ بارگاہ مز قبول بیٚیہِ ویسن اس پروردگار فلمو گانو کھوت گیون والو کھوت ویسن اس پروردگار نعت خانی کرن نعت خانی رٲض پروردگار عالمین میں چھس تہند تہ میون تاجدار تہ غمخار جناب حضرت محمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ پڑھ داؤد صاحب نے کلام مز ون اوتام پڑھ میں یہن کلام پنس پیر صوبن پنس باب سند مولد بجا شو ام سند کلام پڑھ میں تو وم پڑھ بہ داؤد صاحب نے کلام مز تہ اکھ زٕ اشعار تو بہ سبد رخصت پتہ ییٚلہِ بیٚیہِ مزید ٹائم میلہِ پتہ باسہِ مناسب پتہ کرٕ بیٚیہِ تہ انشاءاللہ کینٛہہ گفتگو یا کینٛہہ نعت شریف پڑھ بیٚیہِ دربار نبی چھُ عالی نیران ییٚتہِ کانٛہہ خالی دربار نبی چھُ عالی نیران ییٚتہِ کانٛہہ خالی عاشق ساری سوالی نیران ییٚتہِ کانٛہہ خالی عاشق ساری سوالی نیران ییٚتہِ کانٛہہ خالی منور ہر سو مدینہ عاشقان
مسرور سینا منور ہر سو مدینہ عاشقان مسرور چھ سینا مومن نبی چوالی نیران یدگان خلی مومن نبی چوالی نیران یدگان خلی از دراوی نظرا فقیران سایه حلم چه دارید سایه حلم چه دارید شهلاوی دل و بالی نیران یدگان خلی باران رحمت مدینوک تعظیم والن شو حاصل الحمدللہ ادب والی تعظیم والی بے ادب کی یہ باران رحمت حاصل ادب وال نہیں اعتقاد نہیں اگر روزے پاک بت کن تس اگر بے ادب آس کل پھٹن تک میلس تت کہین میلس بے ادب آس یہ تعظیم والن ادب والن باران رحمت مدینوک تعظیم والن چھ حاصل تعظیم والن چھ حاصل ادبچ تعلیم چھ عالی نیران یدگان خلی ادبچ تعلیم چھ عالی نیران یدگان خلی ادب ظہور چہر دم ہر سو سکون چھ بھرپور ہر سو سکون چھ بھرپور ادب ظہور چہر دم ہر سو سکون چھ بھرپور ہر سو سکون چھ بھرپور اوحال چھ باوان حالی نیران یدگان خلی اوحال چھ باوان حالی نیران یدگان خلی علی مقام چھ نبیس تلک الرسل گوات تلک الرسل گوات علی مقام چھ نبیس تلک الرسل گوات تلک الرسل گوات بس تقدیر میونوی سنبھالی یا جماعت سانت اسناب کارن سان امیم محفل ہند پاس امین دینی پروگرام کے پاس تقدیر سو